الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور متمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله منكم متقدمين المتأخرين، آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم، يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم، يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشهد وليك هذا بن عقيل محمد بن يحيى، ولنا حاجات يا الله، ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل أملناها، ونسألك يا الله أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمل، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، إنك على كل شيء قدير. Fadhal ikhwan, kepada Syiban, Akmam, Asatis yang ada di luar jatuh masuk. Ikhwan yang di luar juga, kalau di dalam masih ada ruang kosong silakan gabung ke dalam. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين، ثم إلى أرواح كافة أولياء المسلمين في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها، خصوصا سادتنا ملك من أهل المعنى والبقية أهل الذنب الفريد وأقدار أجمعين وأهل حضر كلهم أجمعين. سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى بدي الله من عيسى صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي بعانبي، سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي بعانبي، سيدنا عبد الرحمن السقاف والأولاد أجمعين وصول وفرين نجم سانتنا سفيان المكان في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وكافة المعالي في كتب النافعة مصنف كتب النافعة مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب ومنظومة صلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين، خصوصا لقرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا، ثم إلى خصوصا صاحب دار الخيرات الإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وصاحب الكتاب خاصة اسمة محمد الشيخ مشيخنا الحبيب البركة محمد بن علوي بن عباس المالكي، وكلا أرواح كافة أولياء من أهل هذه البلدة أهل بالمبang دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا صاحب الحضر المقام الذي اجتمعنا بسبب بركة الحبيب البركة الحبيب عقيل بن محمد بن عمر بن يحيى وأصوله وفروعه ومشايخه وأقرانه وأصحابه وأحبابه طلابه وتلامذته كلهم أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة أماتنا وأماتكم أمات المسلمين عامة، أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة، أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من أنفات الدين والآخرة. اللهم أنت الذي وقفتنا وجلستنا في هذا المقام المبارك ولي من أوليك حبيبنا عقيل بن محمد بن عمر بن يحيى، نوينا يا الله بهذه الزيارة في هذه الليلة المباركة بما نواب آباؤنا وأسلافنا الصالحون عند زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عند زيارة أوليائك وأصفياء أتقيائك، أدخل نياتنا في نياتهم وأعمالا في أعمالهم وأحلاكهم وأحلاكهم وآداب أدب على النية يا رب، كتها زيارة فرج كربنا وهمنا وغمنا، خصوصا لإخواننا في آتشي في سماترا وترى سماترا بارات في بقى الأرض من بلاد إندونيسيا خاصة في بقى الأرض في بلاد مسلمين عامة، ارحمنا وارحمهم والطف بنا والطف بهم، فرج كربنا وكربهم همنا وهمهم غمنا وغم سهل أمورنا وأمورهم يا رب الدنيا والآخرة، وأعلن الشفاء من كل داء والأمراض وسقم ألم خصوصا لمن أوصنا بالشفاء، زوجتي السيدة سيدة بنت أحمد العدروس وابن أخي حسن بن توفيق بن علي بن شهاب وبابا زبيدة بنت عبد الله بن شهاب والعام علي بن عبد الله بن حميد وابنه من رفيق وكل من أوصانا بالشفاء من إخواننا وأصحابنا وأحبابنا كلهم أجمعين.
أن الله يشفينا يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. أن الله يعملنا إياكم وإياهم بلطفه وجوده وكرمه ويرزقنا التقوى مع الاستقامة ويختم لنا ولكم حسن الخاتمة في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحياد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا جامع سيدنا مكتفي سيدنا مكفي سيدنا رسول الملاحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الراحة سيدنا كامل سيدنا إكليل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نجي الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجين سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا شهير سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيرنا منذر سيرنا نور سيرنا سراج سيرنا مصباح سيرنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيرنا هدى سيرنا مهدي سيرنا منير سيرنا داعٍ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين سيدنا مأمون سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا مؤمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصول سيدنا ذو قوة سيدنا ذو حرمة سيدنا ذو مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قدم الصديقين سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث سيدنا غياث سيدنا نعمة الله سيدنا هدية الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى سيدنا صراط الله سيدنا صراط مستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله سيدنا حزب الله سيدنا نجم الثاقب سيدنا مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى سيدنا منتقى سيدنا أمي سيدنا مختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا أبو الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو الطيب سيدنا أبو إبراهيم سيدنا مشفع سيدنا شفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح سيدنا مصلح سيدنا مهيمن سيدنا صادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صدقون سيدنا سيد المرسلين سيدنا إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الحر المحجلين سيدنا خليل الرحمن سيدنا بر سيدنا مبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه سيدنا ناصح سيدنا ناصح سيدنا وكيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل سيدنا كفيل
سيدنا شفيق سيدنا مقيم السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح الكسر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كافي سيدنا مكتفي سيدنا بالغ سيدنا مبلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شافي سيدنا واصل سيدنا وموصول سيدنا سابق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سائق سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مصحح الحسنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقيل العثرات سيدنا صفوه عن الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الحجة سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرداء سيدنا صاحب الدرجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القريب سيدنا صاحب البراق سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا عذود الخير سيدنا صاحب الإسلام سيدنا سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خطيب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكراب سيدنا رافع الرتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا بجاه نبيك المصطفى
طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك ولقائه يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله حي الوجود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى من العالمين آمين لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 نستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم فاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملا الى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولك نبي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل واوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما حللناه من لا إله إلا الله وسبحانه سبحان الله بحمده ما قلناه يا الله يا الله ما استغفرنا ما صلينا وسلمنا على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام المبارك في هذه الليلة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نكرم ثواب هذه القراءة كلها إلى رسول شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء من قلوب المشارق الأرض إلى مغربها برها وبارها خصوصا ساداتنا أولياء من قلوب أهل المعلى والبقي وأهل الزنبة الفرد أقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا مهاجر الله بن الميسا بن الله أحمد بن إسحاق سيدنا علي بن الميسا بن علي بن أبي القسام سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم في المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن جمع وصول وفرحيم سيدنا محمد مولد ولا بن قط الأقطاب القطب الأقطاب الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاب وأصولهم وفروعهم ومن في طبقتهم ثم إلى رسل بكر سكران والمختار علي بكر سكران بن الأكبر عبد الرحمن عين المكشفين بكر عبد الوخي حسين محمد أحمد شهاب بن الأكبر بن عبد الرحمن عين المكشفين وأصولهم وفروعهم ثم إلى بكر مهولنا بكر بن سالم بن سالم سلم بن سالم بن الأنفاس على عبد الرحمن الطاش البارس قد بن الشهر وثيبان عبد الله بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم يلزم المكان من سادتنا سبحانه مغرب مشارق الأرض إلى مغربها برها وكافة المالك كتب نافية وصنف كتب نافية مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والنزوم صلوات دوات منجات كلهم جميع سوس القراء نكتوبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم منجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولى من ذكر شيخنا في الفترة الجامعة كلهم أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع أولى من أهل البلدة أهل بالembang Darussalam كلهم أجمعين خصوصا المقام الحضر الحبيب أحمد بن شهاب الدين وأولاده وبناته وذريته والحبيب طالب بن شهاب وصول وفريم ومن معهم في ضربة القباء بأحمد بن شهاب كلهم أجمعين ومن أرواح كابت من أهل القباء كمبang koci قباء تكرok pasabak kingking قباء بن شهاب بن سالم قباء kandang kawat قباء باب السلام قباء القصيدة كلهم أجمعين وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومشايخ وأقران وسباب من طلاب أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسين بن علي بن شهاب الدين وأبي وأمي وذوي الحقوق أجمعين والمتقدم في هذه الدار في هذا المقام من العلماء والأولياء والصالحين المقربين ثم إلى خصوصا صاحب المقام الحبيب البركة العربي الحبيب عقيل بن محمد بن عمر بن يحيى وأصوله وفروعه ومشايخه وأقرانه وأصحابه وأحبابه الطلاب تلاميذ المجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين
أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جل تعالى بين أيديهم اللهم فكاك أنهم من النار وجمل من الناس من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم روحا والريحان والبشارة والأمان والفشة والرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرا من خفرة النيران بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم عد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرماتهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم من الفتن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كما تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم بالمقادير كي تحمد وتؤجر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قدر الله رب العرش الأكبر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة سقيمة وزهد يا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها هجيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة
تداوي كل ما بي من أمراض كيما ولا يحرص عليها سوى الأعمى البصير عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض تفكر في فناها يا الله بنظرة وفي كثرة عناها يا الله بنظرة وفي كل غناها يا الله بنظرة فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي ضاعة الرحمن شمار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة معانا في المرابي وأمسى سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مقدر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة على بشار جادات صحائف رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة بها سادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب هم بقلب نازلون ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض كيما ومنهم في سرائر فؤادي قاطنون بساحات تربها من ذكي المسك الأعطار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما سكيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabban siwah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa', tadhakkar wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rusulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha' mardatillah wa qurbi wa thawabi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm, akrimna bit taqwa, jammilna bil afiyah arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah, haqiqna ya rabbana bit taqwa mal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah yawmal qiyamah. Ya hafidh ahfadna thabbitna ma'al thabat. Allahumma hadha minka bika wa ilaik wa la hawla wa la quwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyarul habaib, ma'asyarul ikhwan, ma'asyarul ahbab, zairina rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang ke-18 malam ke-19 daripada bulan Jumadil Akhir. Kembali kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, menghidupkan kembali kebiasaan baik kita yang sempat tertunda beberapa kali pertemuan dikarenakan adanya kesibukan maulid dan lain-lain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diizinkan Allah menjalankan rutinitas baik kita yang kita yakini adalah suatu amalan yang diridhai oleh Allah, Rasul dan juga salafun salihun, yaitu mengadakan majlis zikir ziarah yang pada malam hari ini alhamdulillah kita takdirkan Allah kita berziarah ke makam al-Imam al-Arif billah al-Habib Aqil bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Alhamdulillah semalam kita sudah berziarah dan duduk berzikir di Magam Al-Arif Billah Kiai Abdul Hamid bin Mahmud atau lebih kita kenal dengan sebutan Kiai Morogan. Fa insyaallah mudah-mudahan dengan berkat ziarah tadi malam dan ziarah pada malam hari ini Allah izinkan pula kita besok untuk bersama-sama menziarahi magabir aulia salih yang ada di seberang ulu insyaallah setelah kita maghrib kumpul di Masjid Al-Haddad. Ma'asyarul ahbab rahimanahumullah, sebagaimana rutinan kita di malam Selasa malam Rabu di Musalla Al-Ikhlas di majlis taklim kita membaca tadi salawat kepada baginda Rasulullah, mengambil dari nama-nama Rasulullah yang jumlahnya kurang lebih 300 ada nama tersebut. Ditambahkan dengan kita pun memiliki kebiasaan membacakan kitab daripada kitab karangan gurunya daripada guru-guru kita Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Salah satu kitab beliau Khosais Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan kepada kita tentang keunggulan, kelebihan, kemuliaan yang Allah lebihkan kepada umat Rasulullah SAW dibandingkan umat-umat yang lain. Yang dibahas, yang diceritakan dalam kitab ini adalah kita ikhwan rahimakumullah, yang alhamdulillah dari semenjak lahir sampai saat ini dan inilah yaumil qiyamah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimakumullah, pada malam ini kita akan mengutip membaca beberapa hadis Rasulullah dari majlis yang penuh berkah ini dari kitab Khosais Ummatul Muhammadiyah ini untuk menambahkan keberkahan dan kemanfaatan dari zikir ziarah yang kita lakukan sesuai dari wasiat guru-guru kita agar kita tidak sekedar ziarah tapi juga menghidupkan majlis ta'lim. Ikhwan rahimakumullah, dari kitab ini kita baca setelah kita sampai dan masih dalam pembahasan tentang fadilah kemuliaan Al-Quran, kemuliaan orang yang membaca Al-Quran, kemuliaan orang yang belajar Al-Quran, kemuliaan orang yang mengajarkan Al-Quran, kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran.
Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang fadilah tersebut, yaitu fadilah mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu ikhwan, kita masuk kepada di antara kemuliaan itu, kata Habib Muhammad bin Abdul Maliki, wa minha anna man allama waladahu Al-Quran faqad haza khairan aziman la yusawi khairid wa nala ajran kariman la yuwazihi ajar. Di antara kemuliaan Al-Quran, ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kita, ya, terutama yang masih muda-muda, yang punya anak-anak kecil, untuk mengambil fadilah ini. Apa itu? Yaitu bahwasanya siapa yang mengajarkan anaknya sendiri, untuk bisa membaca Al-Quran, maka berarti dia telah mendapatkan keuntungan yang paling besar dari keuntungan, ganjaran yang paling besar daripada ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini memang jujur ikhwan, jarang kita gawe ke. Ya, kita punya target kalau untuk sekolah kita titip ke madrasah, ke SD, sekolah. Nah, untuk Quran pun kita titipkan sama guru ngaji. Naam, itu baik, itu indah. Namun ternyata kalau kita ada kemampuan untuk ngajari dewe anak kita untuk bisa baca Quran, maka kita mendapatkan khususiyah pemberian dari Allah. Di samping yang jelas, kalau siapapun yang bisa belajar Al-Quran dari tangan kita misalnya, maka ikhwan rahimakumullah, kenikmatan yang tak terbayarkan dengan duit bakal kita dapatkan. 10 budak sepanjang kita pernah ngajar, dari dak kenal huruf sampai pacak baca Iqra, sampai pacak baca Quran. 10 budak tadi kata kelah dia tidak ngajarkan orang lain, habis di dia baik. Maka sepanjang hidup mereka, entah itu sisa dari mulai kita ngajari mereka waktu umur 7, 8 tahun atau 10 tahun, sampai umur 60, 70 tahun atau 50 tahun, sebanyak apapun yang dia baca daripada Al-Quran, zikir, wirid, salawat, qasidah, maulid, apapun yang namanya tulisan Arab, yang sifatnya ibadah, pahala akan ngalir kepada kita sebagai muallimul Quran. Apalagi kalau dia ngajar ke pulau, jadilah amal jariah yang terus mengalir. Nah, di sini ikhwan ada khususiyah dari Rasulullah, anjuran, motivasi. Kalau bisa kita ngajari dewe anak kita biar dia bisa baca Quran. Tapi memang ikhwan, kadang-kadang anak kita tak galak. Apa? Abah tu tak sabar, salah dikit ngebuk. Salah dikit marah. Umi juga kalau salah dikit, lambat dikit, nyobit. Ya, kalau muallim tidak jadi ya. Kalau guru ngaji di luar tidak, ya orang takut nyobit anak kita. Nak marah anak kita. Kalau sama kita, anak kita banyak nyek-nyeknya. Ya, tak juga. Tergantung kitanya ikhwan. Kalau kita bisa mengkondisikan, maka insya Allah itu bisa. Karena suatu kerugian besar, ya, bagi kita kalau kita mampu tapi tidak kita lakukan. Mari kita dengarkan hadis Rasulullah SAW ini. Pada pertemuan hadis terakhir, kita membacakan sebuah hadis Rasulullah yang datang dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an. Ini kita tabarukan, kita ulang sedikit lalu kita nyambung hadis berikutnya. An Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Addibu auladakum ala thalathati khisal." Didiklah, ajarkan, tanamkan kepada anak kalian 3 perkara, kata Rasulullah. Jadi kita jenguk masing-masing, sudahlah kita berikan 3 perkara ini kepada anak-anak kita. Hubbun nabiyikum, mencintai Rasulullah. Ini harus kita tanamkan dari mereka masih kecil. Ya, mulai bentuk tulisan cantik, kita buat tulisan Muhammad yang cantik, bila perlu tambah lampu-lampu, biar dia tertarik, budak kecil. Sampai dia demen dengan tulisan itu. Dia kenal. Ya, sampai kita sebutkan. Terus pelan dengan kapasitas pertumbuhan umur dia, kepahaman dia, idraknya dia mampu, kita tambahkan. Ya, dengan salawat, dengan cerita tentang Rasul sampai naik tugu 4, 5, 6 tahun, terus tambahkan sampai dia mengenal sunnah Rasulullah. Dia mengenal cerita-cerita tentang keagungan, kemuliaan, kesempurnaan baginda Rasulullah. Sehingga di situ setelah berusaha dan terus kita giring dengan doa agar Allah tanamkan benar-benar hubbun Nabi SAW tertanam, terpatri pada diri anak-anak kita. Maka otomatis ikhwan, kalau sudah anak kita ini mencintai Rasulullah,
Rasulullah akan cinta kepada dia, kita pasti melok menang. Kita pasti dibawa, kita akan dicari, kita akan dikumpulkan juga bersama baginda Rasulullah. Yang kedua yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, kata Rasulullah, wa hubbu ahli baitih, dan mencintai keluarga Rasulullah. Kenapa mencintai keluarga Rasulullah? Lihubbi, kata Rasulullah, hubbu ahli baiti lihubbi. Cintailah keluargaku karena cinta kepadaku, kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang ngaku cinta Rasulullah tapi tidak mencintai suatu keburukan kepada keluarga Rasulullah, apalagi sampai membenci. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini butuh ditanamkan pelan-pelan. Ditanamkan cinta kepada mereka keluarga Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran. Yang perlu kita tanamkan kepada anak kita dari kecil adalah agar mereka dekat dengan Al-Quran, mengenal tulisan Al-Quran, mengenal bacaan Al-Quran. Kami sudah mungkin sangat sering menyampaikan kepada ikhwan keadaan menyedihkan. Ya, kita ini terlambat dan tidak perhatian tentang anak kita hubungannya dengan Quran. Singkat cerita pengalaman kami yang sering kami ceritakan kepada antum ikhwan. Mungkin di sini juga sebenarnya kami ceritakan ketika kami mengadakan pengetesan santri baru masuk pondok dan menjadi syarat sah masuk pondok kami santri itu ya tamat SD, tidak harus ranking, tidak harus juara umum, tidak. Ya, penting tamat SD. Kedua yang tidak kalah penting yang kami jadikan standar adalah sudah lancar baca Quran. Karena budak melek mata sudah baca kitab qasidah, kitab zikir. Yang mereka pelajari af'al asma juga dengan tulisan bahasa Arab, hadis-hadis pendek, doa pendek, semuanya bahasa Arab. Maka mustahil seorang yang tidak bisa baca Quran itu untuk hadir bersama anak-anak yang bisa baca Quran. Dia akan ketinggalan, dia akan jenuh, dia akan bosan, dan dia akan mungkin mental. Maka harus dia sudah bisa baca Quran. Begitu kita tes, dari 40 orang kata kemarin ternyata cuma 15-17 yang lulus. Yang lainnya 20 lebih tidak lulus. Tidak lancar baca Quran, sudah lulus SD, nilainya bagus, sekolahnya. Tapi subhanallah kelalaian orang tuanya tidak dipedulikannya, tidak diperhatikannya. Anaknya itu tidak bisa baca Quran. Wallah menyedihkan ikhwan. Target kita untuk anak kita itu sudah bisa baca Quran lancar sebelum dia masuk SD. Itu seharusnya. Kenapa? Anak-anak itu untuk diajari baca Quran dari umur 2 tahun setengah, 3 tahun itu sudah bisa. Kenalkan huruf pelan-pelan. Semakin dia tambah umur, semakin dia mampu. Maka katoklah mulai dari umur 3 tahun sampai umur 5 tahun, 2 tahun. Ini kelamuan sebetulnya. Dia bisa baca Quran sudah. Lancar. Bukan baru Iqra 4, Iqra 6 lewat sudah. Lancar dibaca Quran. 2 tahun, tapi jarang sekali. Biasa Iqra itu setahun selesai dengan kebagusan bacaan itu. Dari umur 5 tahun sudah bisa baca Quran. Masuk SD 6 tahun, dia sudah lancar baca Quran. Bahkan mungkin setahun dia punya target di luar Ramadan, mungkin setiap 3 bulan hatam Quran, setengah tahun hatam Quran. Bulan Ramadan kita unjuk semangat lebih untuk lebih banyak lagi untuk bisa baca Quran. Nah, ini ketinggalan yang teramat sangat. Sudah tamat SD belum bisa baca Quran, nangis kita, sedih kita. Tamat SD belum bisa baca Quran. Bahkan kalau kita cari lagi, wah belambu kan di sana sini, SMP lewat, SMA lewat, kuliah bahkan sudah kawin, tidak baca Quran. Menyedihkan wallahi ikhwan. Ini perintah Rasulullah loh. Nabi ngomong, tanamkan adibu, dedek, ajarkan anak kamu dengan 3 perkara. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, dan ajarkan mereka untuk baca Quran. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Fa inna hamalatal Quran hafadhatahu fi dhillillah yawma la dhilla illa dhillu ma'anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Karena orang yang hamalatul Quran, yang membawa Al-Quran, artinya belajar, mengajar, menghafal, mempelajari Quran, maka mereka akan mendapatkan naungan dari Allah di yaumil mahsyar, yang mana tidak ada naungan kecuali hanya datang dari sisi Allah, dan mereka mendapatkan bagian tersebut. Baik, kita lanjut ikhwan. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih dengan tegas Nabi mengatakan ikhwan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man allama ibnahu al-Qur'an nadaran
fis sahf. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Shallu 'alan nabi. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan oleh minalladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Untuk antum yang anak belum baca Quran. Anak baru umur 2 tahun, 3 tahun, target kelak ini budak kalau baca harus di tangan aku baca Qurannya. Ya, tapi minta maaf, ya tanam sabaran. Ya, sabar dan kitanya belajarlah benar dulu bacaan kita. Jangan kita tajwid tak paham, panjang pendek mad tak paham. Ngajar anak dengan kesalahan yang kita miliki, anak pun belajar dapat salah juga. Keturunan aja salah ini. Ya, maco idgham berdengung baca tidak berdengung, yang tidak berdengung baca yang berdengung, panjang baca pendek, pendek baca panjang, tipis baca tebal baca tipis. Nah, usah kita bagus kebacaan kita. Kita baguskan bacaan kita, indahkan bacaan kita, tilawat kita, makhraj kita, panjang pendek, tajwid segala macamnya. Lalu kita ajarkan. Apa kata Rasulullah? Man allama ibnahu, siapa yang mengajarkan anaknya Al-Qur'an nadharan, bukan ngapal, bukan ikhwan. Ngapal lebih salah lagi, kita ini tidak ngapal Quran. Ngajari ikra alif bata sampai dia baca ngaji, terus kita bimbing terus memulai baca dari Al-Baqarah terus sampai seterusnya. Maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Berkat ngajari anak kita dewek untuk belajar Quran ini, Allah ngampuni dosa kita ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah anak bawa berkah namanya. Anak bawa keberuntungan. Kita sebagai bapak ngajari anak kita tadi, maka kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah atas dosa yang telah lewat ataupun dosa yang akan terjadi. Nah, kalau memang minta maaf ikhwan, kita memang tidak mampu, ya, ada keterbatasan yang memang kita tidak mampu mengajar Quran, ya sudah, carikanlah mereka guru yang bisa ngajari mereka Al-Quran. Ada muallim di suatu tempat membuka madrasah, PAUD kah, TK Quran kah, anak kita bawa sana. Keluarkan sedikit harta yang kita miliki, biar anak kita bisa baca Quran. Tapi maaf, sambil kita kontrol perkembangannya dalam bacaan Al-Qurannya. Nah, cari guru yang soleh, yang baik, yang bukan cuma mengajarkan anak kita baca Quran, tapi diajarkannya adab, akhlak ketika baca Quran. Itu. Lalu Rasul mengatakan, wa man 'allamahu iyyahu dhahiran ay an dhahril qalbi fa ba'athahu Allah yaumal qiyamah ala suratil qamari lailatul badar. Lalu kalau kita ngajar anak kita ngapal Quran, ya budak-budak kecil-kecil kita ajari pendek, surat-surat pendek dari An-Nas sampai yang kita baca ajari wadduha ka apakah, dengan cara hafalan kita ngajar anak, ditalkin. Kan budak kecil belum baca maco, ditalkin. Kalau yang memang dijak Allah kecerdasan bisa nangkap, bisa ngapal. Ya, kemarin kita saksikan ada salah satu kawan kita ustadz juga, dia punya anak masya Allah umur baru 5 tahun. Sudah hafal juz 30, juz 29. Maca Qur'annya belum lancar nih, tapi ngerekam, ditalkin sampai bisa. Bahkan kami saksikan kemarin dia bacakan surah Nuh, ada sekitar 20 ayat. Lancar budak itu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita pun bisa seperti itu, insya Allah. Da anak kita, cucung kita. Da cucung kita, keponaan kita. Insya Allah. Lalu apa yang didapatkan oleh orang yang mengajarkan anaknya untuk menghafal Quran? Dengan tangannya dewek, kita apalagi ngapal Quran, ngaji beong lain, hafal Quran apalagi sambung lain kebanyakan. Ya, labas tak apa-apa ya kawan. Sekarang cuma di sini kita dikenalkan, nih fadilahnya kalau kau dewek yang ngajarinya kata Rasulullah. Kalau kau sendiri mendidik anakmu untuk bisa baca Quran, bisa ngapal Quran, maka kalau tadi baca Quran dapat ampunan dosa ma taqaddam wa ta'akhkhar, kalau ngajar anak kita ngapal Quran, ngapalin surah pendek jadi Fatihah yang terpenting, ajarkan dengan benar, kulhu, benar sampai semampunya kita. Maka fadilah yang kita dapatkan kelak pada hari kiamat, kita akan dijadikan oleh Allah muka kita terang seperti bulan purnama. Sallallahu alaihi Nabi. Maaf yang pas-pasan ini di dunia, belaga ida, ganteng ida, putih ida, ya juang tuh pas-pasan. Tapi di surga berkat anak kita,
akan terang benderang seperti bulan purnama. Wa yuqalu li ibnihi iqra fa kullama qara ayat rafa Allah azza wa jal. Lalu keadaan di surga itu nanti Allah berikan tambahan buat kita. Mana kita di dunia nyuruh baca nak, gerak, baca je kita di dunia. Di akhirat kaget di surga cak itu juga. Kita suruh anak kita, iqra ya waladi, iqra ya ibni, baca wahai anakku. Anak kita baca, begitu anak kita baca, set naik derajat kita di surga. Dia baca lagi, naik lagi, terus sampai terakhir yang dia baca, sampai di situ derajat kita diberikan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Wa yuqalu li ibnihi iqra fa kullama qara ayah rafa Allah azza wa jalla. Setiap satu ayat naik derajat, satu ayat naik derajat terus hatta yantahi ila akhir ma ma'ahu minal Quran, sampailah yang terakhir kali yang dia pernah baca dalam hidupnya daripada Al-Quran. Luar biasa ikhwan. Yang pasanglah target, kamu yang punya anak-anak masih kecil-kecil atau bakal memproduksi lagi barangkali anak, ya. Bini kita suruhlah maca Quran waktu anak masih jauh perut. Anak tu disedekahi dengan sir rahasia Quran. Yang kita jaga ni biasanya kesehatannya, gizinya, vitaminnya. Nah anak juga perut itu bini kita kalau punya target. Begitu tahu ya Allah alhamdulillah hamil. Sudah berapa? Baru 2 minggu. 2 minggu berarti masih sisa kurang lebih 9 bulan katakanlah. Maka berikan, bukan janji, bukan nadar, tapi katakan pada anakku, nak demi cintaku kepadamu dan berharap ridha Allah Rasul, kan ku bacakan, uji bini kita, kan ku bacakan Quran untuk kau setiap hari 3 juz. Ikut 3 juz tu. Ya, betina tu tidak haid. Kalau hamil tu kata-kata suci terus. Sejuz setengah jam, 3 juz sejam setengah, masih sisa 21 jam. Lebih masih sisa 2 jam setengah. Nah, minta maaf bagi kamu yang masih jomblo nih. Carilah bini yang lancang maca Quran, pintar maca Quran, rajin ibadah. Kalau bini kita minta maaf, maca Quran tak baca, kita ngejok dia dulu, bukan ngejok anak kita. Kita sibuk di luar, bini kita tak baca ngajak anak kita. Nah, kalau bini kita bisa ngajak anak kita, itulah dikatakan al-madrasatul madrasah pertama buat anak itu adalah ibunya. Ngajar dia adab, etika, kenal ke sunnah pelan-pelan, termasuk ngajarkan Al-Quran. Nah, kalau bini kita tak baca Quran, kita tak lancar baca Quran, anak kita kelebu. Pas kita meninggal, siapa yang nak ngaji ke kita? Siapa yang nak narangi kuburan kita? La haula wala quwwata illa billah. Taib ikhwani rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah, yablughu bihi Nabi telah menyampaikan kepada kita Rasulullah SAW. Qal ma min rajulin yu'allimu waladahul Quran. Memang di sini disebutkan rajulin, ya, termasuklah juga ummi, termasuklah juga di sini ibu, bahkan kesempatan ibu itu lebih luas untuk ngajari anak. Memang di hadis ini berapa kali menyebutkan ibnu, walad, termasuklah di dalamnya binit, anak perempuan kita. Ma min rajulin yu'allimu waladahul Quran fid dunya illa tuwajjiha abuhu yaumal qiyamah bitajin minal jannah fil jannah. Allahu akbar. Ya'rifuhu bi ahlul jannah bi ta'limi waladihil Quran fid dunya. Ikhwan rahimakumullah, kita sering dengar, kita sering saksikan juga ini jadi suatu daya tarik yang kadang-kadang dibuat oleh rumah-rumah tahfidz Quran. Hadis Nabi yang mengatakan kalau kita punya anak jadi penghafal Quran, maka kelak di yaumil qiyamah anak kita bahkan memakaikan kita mahkota. Berat tak? Berat. Ternyata Rasulullah ngomong bukan cuma menghafal Quran. Hadis ini menjelaskan ada solusi, ada jalan yang jauh lebih gampang bagi kita untuk mendapatkan itu juga. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Ma min rajulin, siapapun dari seorang laki-laki, termasuklah perempuan, ibu atau bapak, yu'allimu waladahu, mengajarkan anaknya Al-Quran fid dunya,
Diajari anak yang di dunia baca Quran. Illa tuwijal abuhu yaumal qiyamah bitajin fil jannah. Maka dengan hal tersebut kita ngajari anak kita Al-Quran di dunia, maka dipastikan anak kita kelak di yaumil qiyamah akan memakaikan mahkota untuk kita. Jadi bukan cuma yang ngapal Quran, karena anak kita kan beda-beda, ada yang tidak mampu dia ngapal Quran. Nah, ambek padilahnya dulu. Yang pertama, ajari dia Al-Quran. Kalau mampu kelak dia ngapal Quran. Nah, kalau ngapal Quran itu terlepas di tangan siapapun. Kita sebagai bapak akan mendapatkan, kita sebagai ibu akan mendapatkan taj. Tapi di sini untuk ngajarkan Quran buat kita yang ngajari anak kita, maka Rasul mengatakan kecuali dia akan pasti mendapatkan dengan dia mengajar anak itu dia baca Al-Quran di dunia, taj, mahkota di surganya Allah. Ya'rifuhu bihi ahlul jannah, bahkan wong surga tahu kalau wah si fulan makin mahkota. Oh itu mahkota karena dia ngajar anaknya Quran di dunia. Tahu galau, bukan wong sekampung, sesugo. Sesugo tahu galau. Mungkin kita ngajar anak kita diam-diam di rumah kata orang tahu. Yang apa kalau tahu kayak minta ajari ya loh. Iya. Kita ngajar anak kita. Di surga akan diberikan Allah. Artinya mahkota yang khusus bagi seorang orang tua baik ibu atau bapak yang mengajarkan anaknya Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya'rifuhu bihi ahlul jannah bitta'limi waladihi bil Al-Quran fid dunya. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Nah dari sini mari kita ambil bagian ini. Banyak perintah Rasulullah kepada kita untuk mendidik anak. Di antara yang tidak kalah penting dan bisa dikatakan lebih penting daripada membaca Al-Quran. Sekali lagi, ini bukan berarti kita mengecilkan mengajar Quran, yaitu mengajarkan anak kita sholat. Anak kita Masya Allah, wah, umur 7 tahun apal juz amma, umur 9 tahun apal sudah surat-surat sejadah, kafi, bla 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 bla, apal sampai 10 tahun, apal sepuluh Quran, umur 12 tahun, apal Quran gara-gara, tapi semuanya enggak baca. Musibah. Fokus cuma biar anak kita pintar hafal Quran. Enggak. Muru auladakum bis-shalah fi sab'in. Perintahkan anak kamu untuk sholat dari umur 7 tahun. Jangan dianggap budak masih kecil. Ustaz, jangan paksa begini. Bukan maksakan, bukan ustaz. Rasulullah yang nyuruh. Ada target umur 7 tahun. Nah, sebelum masuk 7 tahun, ya tentu diajari dulu. Inti ngajak anak inti main bola di lapangan besar, langsung suruh ngejob bola lapangan, besok tukang urut menginjit dia. Diajari dulu pemanasan, dikenalkan cara nendang lah macam, baru masuk lapangan kecil dulu, lapangan besar, bertahap. Nah Nabi nyuruh kita seperti itu. Perintahkan, ayo salat, walaupun salatnya habis rukuk langsung sujud, bagi tidak lagi dia. Sujud sekali langsung assalamualaikum, tidak apa-apa. Dibiasakan dia terbiasa dengan kondisi salat. Beranjak umur nambah, mulai diajak ke makmuna cara ngenggam tangan, cara duduk. Nambah lagi idraknya semakin dibiasakan. Walaupun dibiasakan dengan cara bermacam-macam merayuan atau kita unjuk pancingan. Dah apa-apa ikhwan. Namanya budak kecil, kita juga seperti itu. Sekarang berapa banyak orang-orang yang demi kesuksesan dunia berani ngenjuk iming-iming kepada anaknya. Belikan HP baru, belikan sepatu baru, belikan tas baru, belikan segalanya. Kenapa kita untuk akhirat anak kita bakhil, kita pelit. Tidak apa-apa, budak kecil itu. Ya, anda masih ingat dulu, Allah yarham Amiwa, Abi Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kab. Ahmad bin Al-Kab yang insyaAllah akan kita hadiri hallnya. Ya, nomor 2 di atas itu sebelah kanan, samping Abi Ahmad bin Syekh, Abi Abdurrahman Ahmad, Abi Alu bin Syekh. Habib Jenggot Abang. Nah, beliau punya putra namanya Habib Abdullah Burhan bin Ahmad bin Hamid Al-Kab. Habib Abdullah Burhan itu abahnya Habib guru kita Abu Yanopel. Itu beliau mendidik cucung-cucungnya, panggilnya sikap-sikap. Ayo siapa yang zaman dulu ini? Siapa yang pacak salawat 100 Habib menjadi 100. Yang pacak 500.
Zaman sebelum moneter, Bib, 100 tuh, pacak beli makanan, sekenyang-kenyangan gitu. Masih duit badak itu no. Sanggup 1.000, Habib nyuk 1.000. Apalagi budak kecil, dengan 1.000. No, budak tidak main, apalagi zaman itu Om Samam belum ada HP segala macam. No, dimotivasi tunjuk tasbih. Bib, anu sudah Bib. Oh, si kok jenguk kawan sholat tegak luan dapat. Oh, cepat lawan. Bib, ame sudah juga. Setiap pagi tunjuki. Siapa yang kuat? Nah, ini kan anak-anak, enggak apa, biar mereka dulu jasadnya terbiasa. Dilenturkan dulu jasadnya. Sholat, motivasinya apa? Njuk sarung baru, njuk peci baru, njuk makanan apa. Biasa kan dia. Dia masih bermain. Kan sampai berjalan. 7, lalu 10 kata Nabi. Setelah 7 tahun diajak sampai dikenalkan. Nah 10 tahun dia harus sudah mulai konsekuen untuk sholat. Mulai diajar untuk sholat benar. Sampai Nabi mengatakan kalau dia tidak galak boleh dipukul. Padahal 10 tahun itu belum wajib sholat loh. Kebanyakan anak belum balik. Balik biasa tembus umur 11-12 tahun. Ya kalau anak-anak kamu yang di pondok tuh kata-kata balik di pondok kalau. Gato-gato. Ya walaupun ada yang balik duluan yang sudah mungkin sudah SMP baru mondok. Nah, 10 tahun dia sudah terbiasa. Kenapa sampai dikatakan pukul kata Nabi? Pukul dan pukulannya mendidik. Nah, tak kada kita tanpa mendidik mengajar kita proses dari 7 sampai 10 itu tahu dia salah dia tidak salah kita pukul. Enggak, sambil dididik, digiring. Diajarkan bagaimana sholat itu baca yang benar bagaimana, wudhu yang benar bagaimana, pakai sarung yang benar nutup aurat bagaimana. Diajarkan kalau. Sampai begitu dia 10 tahun dia sudah biasa. Masuk balai dia sudah tegak. Fatihah sudah benar, takbiratul ihram sudah benar, tahiyat akhir sudah benar, salawat salam sudah benar. Rukun salat dia fasih menyebutkan dengan benar tanpa ada kesalahan. Gerakan salat bagaimana berdiri, bagaimana rukuk, sujud semua sudah benar. Maka lepas tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kita sudah tuntun, kita bimbing anak kita sampai ke seberang jembatan. Lah sampai dia. Begitu balik lah selamat. Sudah kita galau belajar. Bahkan di Hadramaut itu ikhwan ada satu adat salaf. Mereka kalau anak balik itu ngadu ke acara. Kalau kita kan tasmiyah. Nah budak balik itu diumumkan. Ngumumkannya apa dengan cara? Ngadukan acara. Panggil ulama-ulama, sepuh-sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, wong alim-alim tuh. Lalu budak yang balik itu dipakai pakaian yang indah yang bagus, didudukkan dengan salah satu tokoh ulama di situ. Maka tokoh ulama tadi abahnya nonton, nyingok. Gerak Fatihah, baca surah Fatihah. Maco budak tadi dengan bagusnya, dengan seindahnya. Disiapkan memang, dididik memang. Karena Fatihah adalah suatu yang wajib anak kita harus tahu dan benar bacaannya. Karena bagian daripada rukun salat. Rukun salat itu semuanya. Takbiratul ihram, tahiyat, salawat, salam, semua ditanya. Secara secara talqin dibacakan. Setelah ditanya hal-hal yang mendasar dari hukum-hukum syariat Allah. Begitu didengarkan Fatihahnya sudah benar, tahiyatnya sudah benar, dan semua rukun salat sudah benar, sudah. Lalu abahnya ngomong, ini suasana kalau kita nyingok, eboknya nyingok nangis pun. Di depan tokoh ulama, di depan tokoh-tokoh tamu-tamu yang tadi, isyhadu billah, saksikan kamu di hadapan Allah. Demi Allah aku sudah mendidik anakku ini. Lah aku ajari solat, lah aku ajari Quran, lah sudah bla 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 sebutkan. Dan sekarang dia balik, aku tidak bertanggung jawab lagi untuk urusan akhiratnya. Ngomong ini apa? Setelah memang menunaikan, dijelaskan halal dan haram, kujelaskan bagaimana istinja, bagaimana macam-macam syariat yang dasar. Budak itu biasa nangis, emaknya melok nangis. Ya, bukan kayak kita sekarang. Pas nak kawin nangis-nangis depan mik. Ibu, engkau telah membesarkan aku. Sambil nangis-nangis, nyek. Ya, jangan pelok igawe itu. Ya, kalau nak nangis depan emak itu jangan depan wong, jangan pakai mik, masuk direkam pula, diviralkan pula. Nangislah sebelum kau kawin. Nyesellah sebelum kau kawin. Ini pas nak kawin, manjangkan tali kelambu je gitu. Soalnya 9 akad nikah mondok jadi 9:30 gak dia. Makin nangis ngatap-ngatap. Ya, minta maaf engkau telah membesarkan aku. Ini jangan dicontoh itu, gawe udah bagus itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Jadi hakata ikhwan rahimakumullah. Yang penting, yang sangat penting adalah kita tanamkan pendidikan dasar tentang hukum sholat. Kami ngerasa ikhwan dulu sekolah, ya memang subhanallah beda zaman sekarang sama dulu. Ya sekolah dia ada biaya laut sini. Jadi antara guru kami ibunya almarhum Satu Pekas Nuri, Ustazah Khadijah. Ya, ada lagi siapa yang sepuh sekolah gitu? Itu kalau ngajar sholat ikhwan, ya, praktek sholatnya itu madrasah loh, bukan pesantren. Praktek sholatnya, begitu kita sujud salah, cetak, sebatnya langsung kaki kita, tangan kita megang macam ini, cetak, belum lagi bacaan dites, mina lagi nyetak dikit langsung, Assalamualaikum, ya, tambah gula adab budak-budak zaman sekarang, suul adab, mana nak berkah? Ya, wong dulu ngajar ilmu akhirat, ilmu dunia, guru ngajari kami bahasa Inggris, ngajari kami matematika, kami hormati seperti kami menghormati guru agama. Dulu waktu kami sekolah di SD Adabiyah, SMP Adabiyah. Ngajari PMP, IPS, PSPB, kenal kan PSPB mungkin. Bukan urusan agama itu, dunia. Tapi kita dididik untuk mulia ke guru. Tak berani lewat, apalagi nak belagi depan guru. Apalagi guru agama, minari guru agama. Apalagi umum. Ya, nasallahu alaihi wasallam mengerikan. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Teman kita malam hari ini insyaallah panjang umur afiat, kita lanjut lagi pada malam Rabu depan di Mushola Al-Ikhlas dalam majlis rutin kita insyaallah. Sekali lagi, fadhal jaturi besok ikhwan rahimakumullah kita akan mengadakan majlis zikir ziarah setelah majlis badal asar di Kampung Waspada di Rumah Habib Muhammad Muhsin Segap. Bibir waspada kita kumpul bainal isya'in maghrib sampai isya' di Masjid Al-Haddad dan bacaan zikir, tasbih, tahmid, munajat, asmaul husna dan juga pembacaan kursi dan mudhariyah insyaallah taala. Setelah isya' mudah-mudahan Allah kasih suasana cantik seperti malam hari ini, kita akan mengunjungi makam-makam auliya salihin dan terakhir kita akan berkumpul di makam Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi Habib Ma'alim Nang insyaallah taala. Kemudian ada undangan, ya ada tabligh akbar dan Palembang Darussalam bersalawat, ya turun yang ada kemampuan hadir. Tadi kami sudah sampaikan, kemarin juga sampaikan. Kalau baca cukuplah kita laki-laki yang mewakili keluarga kita. Nah, ada usah bini kita, anak perempuan kita dibentuk ya. Suruh duduk manis di rumah, pegang tasbih melok lah bersalawat di rumah. Nah, ada usah melok kumpul di sana untuk lebih insyaallah keberkahan, lebih nyaman, lebih aman insyaallah. Karena mengingat ya keadaan kondisi yang ya mungkin tidak bisa kita bayangkan, hal-hal yang mungkin tidak bisa diduga akan terjadi barangkali karena manusia berjubel, keadaan malam hari, belum lagi nanti kalau hujan, bla 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 bla. Ya jadi kan nak salawat di rumah. Ya jangan perlu kamu yang ngajak bini kamu. Ya pergi sana, kamu di mana, bini kamu di mana. Kalau kamu dah galak pisah, suruh duduk bawah batang. Kalau kamu dah galak pisah, suruh duduk bawah batang. Mentang tika, semut ganggang. Ya, nak nyaman, nak zikir salawat lemak, tak usah ngawak koper juga. Tak usah ngawak bini, tak usah ngawak anak. Suruh duduk manis di rumah. Cukup abang wakili hadir acara ini. Kamu duduk manis di mana? Di rumah. Nak salawat juga, salawatlah di rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mustafa bin apa ini? Coba tanyakan Mustafa bin apa? Ya betul doa syifa. Kemudian insyaallah hari Ahad kita menghadiri hall Imam Al-Arif Billah Qutb Habib Ahmad bin Hamid Al-Kahf. Ya malam Ahadnya ada acara juga bagi yang ada pengen hadir di situ, bisa ada kegiatan baca Maulid atau acara lainnya. Besoknya disambung acara. Dan ziarah ke makam sahibul hall insyaallah taala. Mungkin itu saja ikhwan rahimakumullah yang bisa kami sampaikan dan berberkah dan bermanfaat. Mari kita baca Fatihah dulu, lalu kita tutup dengan doa insyaallah. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal salih syan zahir batin wal taqabbal minkum jami' hadhihi ziyarah yu'ajjil lana wa lakum bil bishara wal ijara. Allah yanwir qulubana wa qalbana zakki anfusana hasin akhlaqana jamil ahwal zahir batin barik auladana wa dhurriyyatana wa barik lana fil maluliyal wa fi mardana khususan liman awsana bil shifa khususan syarifah Sidah binti Ahmad Al-Idrus Sayyid Hasan bin Ahmad Taufik bin Ali bin Syahab wa Sayyid Al-Am Muhammad bin Abbas Al-Munawwar wa Zubaidah Rubaba Zubaidah binti Abdullah bin Syahab wal Am Ali bin Abdullah bin Hamid wa ibnihi Habib Rafiq Umar Rafiq
wa Ahmad Faiz Nur Fahmi bin Syamsuddin wa kullu man awsana bil syifa al-ah Mustafa alladhi Mustafa Al-Kaf Muhammad Nizar bin Muhsin Al-Kaf wa kullu man awsana bil syifa Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman Allah yatul a'mar min umur sal afiyat tamah mal istiqamah kulli ta'an Allah zukna taqam istiqamah wa tilman husnul khatimah fi kan afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisir lahumul Fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ربنا تقبل منا إنك بحمدك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Sambil baca qasidah, Jatri bikin halakoh, satu halakoh 4 orang. Allahu Allahu Ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala